In the early 1950s, after the Second World War, the province of Pampanga became a breeding ground of communism, threatening the safety and faith of the Kapampangans. Bishop Cesar Maria Guerrero, the first bishop of the newly established Diocese of San Fernando, witnessed the social unrest as he visited families and parishes around the province. Moved by the miserable state of the Kapampangans, the good bishop thought of a way to erase communism and socialism in Pampanga. On the third Sunday of February in the year 1952, Bishop Guerrero founded the Cruzada de Caridad y Buena Voluntad, or Crusade of Charity and Goodwill, during an assembly held in Bacolod. To symbolize the seven sorrows of the Blessed Virgin Mary, seven reputable women, known for their charity and goodwill, were chosen to become Damas de Caridad. These women are in charge of gathering and distributing lamak, or relief goods, for the less fortunate. Bishop Guerrero placed the Cruzada under the patronage of the Virgen de los Remedios because the title mirrors the need of the province to be remedied of the social afflictions through the intercession of the Blessed Mother. In May 1, 1952, the Cruzada commenced in the town of Masantol, accompanied by the image of the Virgen de los Remedios from Baligi. Holy Masses were offered, the Rosary was recited, and lamak was increased. Moreover, peace and concern for the poor started to flourish. In every town,
visited by the Cruzada. But more importantly, the faith of the Kapampangans was restored as they fervently prayed for the intercession of the Virgen de los Remedios. In spite of the continuous success of the Cruzada, it was halted because the people of Baliti asked that the image of the Virgin be brought back to their church. As a response, the image was returned to Baliti, and Bishop Guerrero commissioned a new image of the Virgen de los Remedios to accompany the Cruzada. In November 23 of 1954, the Cruzada de Caridad y Buena Voluntad was renamed Cruzada de Penitencia y Caridad, or Crusade of Penitence and Charity. The image of Santo Cristo del Perdón was introduced in the Cruzada to call for repentance among the people and to remind them that the Blessed Virgin leads us to Jesus Christ. 7 Caballeros de Cristo were chosen to accompany the Santo Cristo. 7 is a symbolic number that represents
Uli niya ay
Damdam kaking kekengaus, iligtas mo ket ikabus, king sablang tukso at marot, ibigay mo iket ang lulos, panalangin mo ket King Diyos. O Virgen de los Remedios, damdam kaking kekengaus, iligtas mo ket ikabus, king sablang tukso at marot, ibigay mo ingket ang lunos, panalangin mo kay King Diyos.
grasya ni Ginutang Kristo, ing lugod ng Dios, sa tim pamakiagom ni Banal Espiritu, manatili kay kayungan. At kekan timurin. Mayapag at panapon po kay kayo, Maya pagkapanapon po mong. pakigrityo po resiping yo, mayapag at panapon. Pakisabi sa iyong katabi, may milagrong mangyayari sa iyo. Naniniwala po ba kayo? Amen? Palakpakan tayo po yung apong Ginoo. Kaliguran pong kapatad, ini po ing kakatamong ebanghelyo na Jesus melungkot ya ketang kareng lugar no parindakal milagro ing milyari. Uling eda ikititi, eda apansinan uling meging ordinaryo. Dakal tamo dapat ipasalamat king apong Ginoo. Uling aldo-aldo patugot gagawang milagro king kekatangye. Kapatad, isa diatala po ngeni ring kekatang sarili, banta maging karapat dapat magmasusi kaniting banal ay Eucharistia, ganakantala at pakasasyan ding kekatang agawang kasalanan. Ginumi kasala kami keka, Ginoo pakalolo. Ginoo pakalulu. Ginumi kasala kami karing kaparaming tao, Kristo pakalolo. Kristo pakalulu. Ginoo nasa kaming magbayo, sa upan mo kami, Ginoo pakalolo. Ginoo pakalulu. King Diyos sa mayupayin totoo pakaluluwa na katamo, at king pamamatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasana, King Die alang angka. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin kamo. O lubos mayupaya talang hanggang Diyos, binyemeng wana Virgen Maria, ing maligayang induna ning anak mo, antimong meto nga asoy wanming sikanan, karing sablang bagay mamaus king kasaupan na, king kapamilatan ning pamamilatan na, maging matibe kami sana, king kasalpantayanan, emo matutungon, king kapanayan, at mandatila king lugod.
iti puadwan mi, kapamilata ng Kristong ginumi. Pamamasang iba't king libro ng propeta Isayas. Mi kagera inyang iahaz, anak ng Hotam at apo ng Uzziya, iyaingari ning Huda, Irezin, aari na ning Syria, at Ipeka, anak ng Remalia, aari ning Israel. Lisu bande ing Jerusalem, dapot erey ko nga sambot. Miras ing balita kingari, na ning Huda, king Atsunala, ring sundalos na ning Syria, king sakop na ning Israel. May nga takutan ni ngari, at pati na ring taong kayang sasakupan. May ngalgal lang anting dutong, at tutura ning masikan aangin. Kanita, nagsalita yung Ginoo, kang Isayas, nga na, ito kime ing anak mong lalaking Isaiasub, at puntalan niya iyaring Ahaz. Akit me, king lelening dalan, nung nula magobra ring gagawang imalan. King sikoti na ning kanal, api yagusaning danom, amani bat king matas abatis. Sabyan mo kaya, king maging alistuya, magpayapa, at mitatakutan o mababalisa isip. Uling ingmwana ning aring Rezin, at ding kayang kayabe tao Syria, at ningaring Peka, ababye may gitapanganib kesa aking asok daring adwang kaputot adutong amibabaya. Miyabe-abe lang ginawang plano, ing Syria at ing Israel, ampon ing kayang ari. Magplano lang lusubande ing Huda, pamatakutan dalaring tao, at makiyabe lakarela, at kaybat iluklok de king trono, ing anak ng Tabel. Dapot ako, ing Ginoo, sasabyan kong matni, king kapilan man, iti mapalyari. Ninuwari, ing pangangas na ning Syria, ing Damasco as siyudad ng kabiserang Mayna. Mga piraso yang mga lati, ing Israel, kilubdaring 65 banwa, at mitalakad po. Ninuwari ing pangangas na ning Israel, ing siyudad ning Samaria, akiyang kabiserang Mayna. Nino naman ing pangangas na ning Samaria, aliwamuwari ing may nangyaring Peka. Nung may na ing kekang kasalpantayanan, may na ka naman. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing Diyos kapilan man king siyudad na yang maglualo. Ing Diyos, kapilan man, king syudad na, yang magluwalo. Ing Ginoo sakdal yang dangalan, inyang karapat dapat yang purian. Karing ketang kayang siyudad, ketang bundok ng banal, ing bundok ng Diyos iyang Siyon, matas at makayamayang lawan. Ing Diyos, kapilan man, king syudad na, yang magluwalo. Iyo ing siyudad bandi ning aring marangal, ababietula king meto sikluban. Busal ding kayang pader, ing Diyos kayang pisyag, king ilagtas siya ing ninu paman. Ing Diyos, kapilan man, king syudad na, yang magluwalo. Minsan dingari mitipon-tipon lo, kaybat miyabe-abe lo, king bundok linusob lo. Dapot may nga biglala, inyang karelayang ikit, may nga takutan at meko mirarapal. In Diyos, kapilan man, king syudad na, yang magluwalo.
Ginalgal king takot at may nga balisa, may ngarila king babayeng malapit ng mga anak. Antilaking barkong mga ragul ning Tarsis, kaya lang lesakan kapamilataning angin aslagan. In Diyos kapilan man king syudad na yang magluwalo. Aleluya, aleluya. Ingaman mo ang tiyang sulu at matnubek king paglakad ko at sayan sa slag king kakong daklat. Aleluya. Ingaman mo ang tiyang sulu at nubek king paglakad ko at salayang sa slag king kakong daklat. Inginu manatiliya kay kayo. At kekan timurin. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. King panahon na ita, pigmula na lang pema ramdaman Jesus ding balen, api diptanang dakal karingkeyang milagro, karingkeyang mala, huling ding tao karin, ela bisang sumisi at painggulot karing karelang kasalanan. Kalulo na kayo, kalulo na ka, Corazin, kalulo na ka, Bethsaida, uling nung king Tiro o Sidon, king karinla, menga rapat, dening malang depatan ke kayo, malambat na lang, sanang me malan, sako at me mamuntok abu karing tao karin, bani pakilala kara ing karelang pamanyisi. Sasabihan ko kay kayo, lalong maragol ing parusang miras kay kayo, kingaldo na ning pamanukom, kesa karing tao king Tiro at Sidon. At ika naman, Kapernaum, buri mo ing mitas ka ang gabanwa, misaldak ka king kalalamlamalaman ning Hades. Uling, nung ding mala, aming arapat keka, Sodomala mo na naman merapat, hanggang ngeni sana at syuya pa. Ulinita, tandanan mo, mi parusan kang lalong mabayat, kesa king Sodoma, king Aldo, ning Pama Nukum. Kaliguran kong kapatid, ing maya pabalita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Kaliguran kong kapatid, maya pagat panapon pong pasibayo kay kayungan. Maya pagkat panapon po mo. Palakpakan tayo po yung indong berhen. Yan. Baliyo po, kaliguran kong kapatid, first time ko pong magmisa kay ni King Shrine. Actually, paneko pong pupunta, isto pong piyesta kay ni po istong February. Eko po mag-preside no net makyabe ko po king misa. King 14 years ko po pari, first time kong magmisa keti. Kaya nandin po king ka-excited ko ne po, alas 4 pa mo meko na ko karin king Angeles. O ning ke malas-malasan po ne po, may traffic ko, lulwal la rening magobra king tip ko ne po, uling karin ko dinalan.
Bali po, neng kay, isto pong muli ko, sabi ko makanyan, istong muli ko karin king Lubao at magmisa ko kay ni King Santa Clara balang Tuesday ne po. Sabi ko ba, mabilis mo ing biyahi. Ot ngeni, may gitna akong metong oras, eko pa, miraras ne. Neng kay, potang atin tamo pong gagawan na panetang gagawan ne po, potang ating bayo talagang imagine. Neng kay, mipapakirot ka. Kaya pakisabi uli sa iyong katabi, may milagrong darating sa'yo. Yan. Maniwala kayo po, amen? Yan. Bali po, kaliguran kong kapatid, o ini po yung dahilan ng kekatamo pong kapag masusyan ngene. Ing dahilan, pasalamat tamo karing dakal a milagrong binyena at gewa na ning apong Ginoo kekatamo. At o ini po ing mensahe na ning kekatamong ebanghelyo. Na dapat maging conscious tamo karing milagrong gagawa ning Dios kekatamo. Dapat ne po malatiya man o maragol ing milagrong gagawan kekatamo, dapat biyasa kang pasalamat. Nung pansinan niya po yung ebanghelyo tamo, medyo malungkot ya po yung Ginoong Yesus. Actually, yung tono na ning pamagsalita na ne po, bala mo po, dismayado ya pa. Bakit ya dismayado? Kareni pong dakala milagro, amilyari king Sodoma, king Corazin, at lalong-lalo na king kayang syudad, ing Capernaum, eda ikit ita, eda inacknowledge ita. Bakit? O teda ba ikit ing milagrong dakal amel rapat? Actually po, akakit da naman. Actually po, nung lawenye po, nung mumunta ko karin king Israel, ne po, akit yu po, na depni pong lugar at giwa ng Jesus, karetang milagro at tsula ka rin. Ing burinang sabihan, na ikit da itang milagrong ita. Oneng, ela po migbayo, bakit? Uling maging ordinaryo karela. Ulitan kaya po, ne po, ela po migbayo at alang epekto karela, uling maging ordinaryo karela. Halimbawa po, ne po, nino mo kaya katamo kaya ni itang Aldoldo, kagising na, pasalamat ya, uling mibuklat ya pa, ing kayang mata. Nino mo po kaya katamo, Aldo, ne po, pasalamat ya, uling ating pamangan, king kayang lamesa. Nino mo kaya katamo, ing Aldo, pasalamat ya, uling titibok ya pa, ing kayang puso, at mabye ya pa. Neng kai istong ing metong nga bage, maging ordinaryo ya, bala mo etane papansinan. Neng kai ing metong nga bage, potang madalas siyang malilyari king bieta mo, nepo, neng kai iti maginyamong alang kwenta. Kaya pin, nung pansinan nyo, ananing Ginoong Yesus, king Ebanghelyo, karakal da ring milagrong milyari ke kayo, dakal na ring melang milyari ke kayo. Pero bakit kayo? Migbayo. Neng kai po kasi, nepo, kailangan na pamong itamo ating malyaring maragol, ban kanita magbayo tamo. O kaya naman, maging pasalamat tamo. Pakisabi nga sa iyong katabi, magbago ka na. Yan. Kapilan ka mo, nepo. Kapilan ka mo sabihan na ika, api na ni ing oras. Kapilan tamo mo sabihan na oy nina ing panawon. Neng kay po kasi maging ordinaryo, kayapin alaning kwenta. Maging ordinaryo, kayapin etane papansinan. Neng kay po, nepo, makalungkot, nung pansinan nyo po, king kekatamong diye, dakalya gagawan ing apong Ginoo. Anya pong pandemic, ikitamongan yan, itang ordinaryong gagawan tamo, megpasalamat tamo, uling may wala na nga king misanan because of COVID-19. Pero lawen nyo po, ngening mibabalik na yung normal, ngening bala mo, yan na naman, pasalamat tamo pa kaya, akakit tamo pa kaya itang milagro ning apong Ginoo.
siguro po, kaliguran kong kapatad, o ini po yung challenge na ning ebanghelyo kaya katamong ene. Nanula rin milagrong maliliari king kekang bie. Ulitan kaya po. Nanula rin milagrong maliliari king kekang bie. Siguro po, dakal kayo po talastasan amiyaliwang bage. Pero, nanuya ba ing milagro? Nanuya ba ing mala? Let us define what is a miracle. Munang dili, a miracle, it is a work of God. Obra na ning apong Ginoo. Kadua, nung obra na ning apong Ginoo, it is unexpected. Ulitan kaya po, unexpected. Kaya pansinan nyo, potang ating maliliari na emuasahan nanong ing maliliari. Mipapakirot tamo at etamo mo mipapakirot sa sabihan tamo ng kai kakaibaya. Pero nung lalawen me iti bilang obra ni nga pong Ginoo, iti metong yang milagro. Kaya lawen nyo po ng kai atin kang bagay asahan. Pero itang asahan mo, istong eya milyari, nepo at aliwa yung milyari, iti metong yang milagro. Pero itang baging kekang asahan, uling pegobran me, iti makatao yang paralan. Pero maging milagro ya pa rin. Bakit? Uling nung alayo ing sawop ning apong Ginoo, eya malyari. Ulitan kaya po. Agyampang pagsumikapan me, nepo, astong alayo ing sawop ning apong Ginoo, eya malyari. Kayapin po ing milagro, nepo, iti obra ning apong Ginoo, obra ning Dios. Nanula ring milagrong pasalamat ka king apong Ginoo. Nanula retang milagrong maliliari kaya ka aldo-aldo, nanungno ka rin maging ordinaryo namo na ningkayi emune akakit inggamat ning apong Ginoo. Gewa kay ni, may pagal ko, karapatan kay ni. Makanano mo, nung leko na ka ning apong Ginoo ken. Makanano mo, nung ing apong Ginoo ating yang planong aliwa. Kayapin, kaluguran kong kapatad, kabang susundo tayo ining banal na misa, munang dili, pasalamatan tayo ng apong Ginoo, karing dakal a milagrong gewana kaya katamo. Nanularetang milagro king kekang ye. Nanungno ka rin, ikit me, inggamat na ning apong Ginoo. Baluyo po, ing metong pong milagro na milyari kaya katamo kaya ti probinsyang Pampanga, alangaliwa, nunet ing krosada. Na ing krosada, ing metong apatune, ing apong Ginoo, gagaloya. At eke po eksaktong translate ita pong manwa ng Bishop Senense Bishop Guerrero kanita. Pero nga ng makanyan king kapampangan nepo, ren kanung kapampangan, kulang la king dapat amayap, dakal la lugod. Kaya pininggewa na linwal ne ing krosada. Meg milagro, uli na ning detang lugod daring tao kanita, nanong milyari, me itlinto iti king dapat. Linto iti king dapat. Pakisabi nga sa iyong katabi, gagawa ako ng mabuti para sa iyo. Kanyan, milagro nga niya po. Bakit milagro? Uling sinopa na ka ning apong Ginoo. Ing krosada, dintangya kaya katamo, namo obrang Maria, nunet uli na ning saup na ning apong Ginoo. Kaluguran kong kapatad, dakal milagrong malilyari king biyatamo. Ibuklat tala mo ring mata, tamo, pota, maging ordinaryo na iti. Nanungno ka rin, dapat nini nga pong Ginoo, inggamat ng Diyos iyang gagalo, pero eta na akwang magpasalamat. Kabang susundo tayo po ing banal na misa, subukan tamo pong lawan at balikan. Nanula rin, milagrong milyari keka.
nano ing dapat mong pasalamat king apong Ginoo. King ditak pong katayimikan, subukan talang balikan deting milagro nga reti at ang pangtamoy kapasalamatan king Dios. Birhen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. talakad tamo po. Pakamalan kong kapatad, manalangin taking Diyos, ingig pang mayupayang tuto, aminye kay katamo king kabubugtunga ng anak, ban maging kay katamong tune at mabye tinape. Ngeni nga tamo pong manalangin at sumabi, Ginu, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin ni para karing sablang obispo at pari. Panimunan no sana ning banal na espiritu, king karelang obrang pastoral, ipanalangin ta aking Ginoo. Para karing sablang memalen, king mabilog ayato, makilawkla sana karing makatuliran na batas, at bibiyebiyek king tunay na lugod kristyano, ipanalangin ta aking Ginoo. Para karing sablang kainakan, kusang lubat alang takot da sanang tanggapan, ingamon ng kasalukuyan na panahon, at makiramdam lak ng amano ng Diyos, ipanalangin ta aking Ginoo. Para kay katangan, ding siping tang bale, abaro sana nga lagad na katang Kristo, uli ning kaluguran taya, ing metong at metong, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, antabayanan mo kay king kekang kapayapan, ing lakad ding kapalyaryan, king yato, at ipagkalub mo king kekang Santa Iglesia, ing tula ning pamagsilbi, keka, at king kekang balayan, itipuaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen.
Manalangin kayo, kalgurang kong kapatad, banging kaya katang daon matanggap la, arapan ni Diyos, igpang mayupahin totoo. Tanggapan sana ng Ginoo, iting daon karinggamat mo, king kapuriang pon kaligay ni Lagyuna, king kasaplala tamat ni mabilog ng banal na kapulungan. O Ginoo, lubos ang mayupayang igpa, king sala ning kasalpantayanan, king kapamilatan ning pamamilatan ning malugod ay indu ning talapagligtas, ding ayin na mapan nalangin mi, papanatilian da kami sanang matatag king kasalpantayanan at sasawa king pamaglugod, itipuadwan mi kapamilatan ng Kristong kinumi. Amen. Ing ginumantabeya kaya kayo. At kekan timurin, Itasyula ring puso yo. makatas na laking Ginoo, Pasalamatan tayong Diyos sa ginutamo. iti karapat dapat ampon matulid. Tunay pin karapat dapat ampon matulid, sukat at makakabos, ing puryan ang pong pasalamatan daka, kapilan man at nukarin man, o Diyos sa malugod ang pong maganaka, kapamilatana ning pamiparangalmi king indong Birhen Maria. Pepa natilian meng mirinatan king mansyana ning kasalanan, amana at ning kasiran ning kutkutan, at musingan king panga Birhen na, meging karapatan niyang sanktuaryo, iba't nukarinya mi bayit ing Kristo, baning mi pahayag antimong sala ring bansa at esposo ning banal a kapulungan. Medilula king ligaya ning anak mo, saslagya king balayan mo, antimong metong tala ning kapayapan, ampong metong aaslag ning kasalpantayanan. King mapupupos at tulami, keti king yato, kakablas mi itang dalit, ding anghel ning banwa, kabang pupuryanda ka, ing ligaya mong alang angga. Ikapining banaloy pa, iging sibol ning sablang kabanalan. Ulinita ipanigapumi, itugtugming espiritu mo anting titipang ambon, karetingayin mi, ban pabanalanala at para kay kami, gawa na lang katawan ang pondaya ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayong kusang loob dinaon ning biyena, king pamaylasa ampon kamataya na.
kinwane ing tinape. Pepasalamata na ka at migpuriya keka. Piraso ne ing tinape. Dinwang ne karin disipulo na at ngana. Kuanan niya iti, ikayungan at mangan kayo kaniti. Uling itiya ing katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan, kinwane ing kalis. Pasibayang pasalamat at migpuri keka. Dinawang ning kalis, karin disipulo na at ngana. Kuanan niya iti, ikayungan, at minum kayo kaniti. Uling itiya ing kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo ang po nalangang tipan. Amibubu para kayo at para karing sablang tao. Ban kanita, may patawaran la ring kasalanan. Dapta nyo iti, anting pamigaga na kayo, kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyang ini gaganakan mi o mapamakalulungig pa, ing kamatayan na po ang pangasubli ng mebye ning anak mo. Daraon mi keka, ing tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepelirian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulo, king katawan ng pondayan ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal a espiritu. Ganakan me o ipa, ing banal a kapulungan mo, ang makalaganap yung meto yato. Baan mi ganap yaking lugod, kambe ng Leo ing papami, e Florentino at Pasiano ring obispo mi, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman po o Ginoo, ding kapatad ming minuna ng pepay nawa, king pihong kapanenayan ning pangasubling mebye. King pakalulo mo, idala mula ading sablameyaw na biye, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, o Ginoo, gawan mo kamingan karapat dapat, magkamit king biye alang angga, ban kayabe na Maria, ing Birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose, ing esposo na, kambering nuwan mong apostol, kambe ng San Fernando, at kambering sablang banal, ang mabibiye kalugod-lugod keka, king keka banding panawon, apuryanda ka at apaligayanda ka, king kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatana, kambena ampon kaya, kagom ning banal espiritu, sablang parangal ampon ligaya keka o Diyos, lubos mayupaya, manggaman king alang angga. Ngeni manalangin tamong bitmong kapanaligan at lugod king ipa karingamanong tiro ng Jesus.
Ikabos mo kami, o Ginoo, king sablang marok. Malugod yu pong ipagkalubing kapaypan king panahon mi. Ban king kasaupaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyos kaming alakas sa sagkulan, king sablang kaligaligan. Kabang paninayan, ampong pagsudyan mi, ing panyatang nang mitmong ligaya, ning talapangabos ming Yesu Kristo. Uling O ginuming Kristo, sinabi mo karing apostol mo, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Ginu, emo po sana babalik danding paulit-ulit ming pamikasala, nunetlawan at pansinan niyo po ing kasalpantayanan ning banal a kapulungan mo, at pamayapan me ang pompisan metongan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiye ang pomaghari, manggaman king alang-angka. Amen. Ing kapayapaan ni Ginoo mantabe sa kapilanman kaya kayo. At kekan timurin. Ipakita mo po ngayon may kakametong tamo king kapayapaan. Nyo'y Kristo, ing Kordero ng Diyos. Nyo'y milalako king kasalanan ng yato. Mapaladla rimayawos king apuna ng Kordero. Ginu, ek matampang tanggap keka, dapat kasmay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Ginoong Diyos, mamantabe king banal a kapulungan mo, karing niyaliwang paralan, pasalamatan da ka para king sakramentong kay batmi pamong tinggap. Layon manalangin kambening saop ning Nuana Virgen Maria, ban maging tutu kami, king kasal pantayanan keti king yato, kanita tamasan mi ing pamanamngal na king ligaya mo banwa. Iti puwadwan mi kapamilatan ng Kristong kinumi. Amen. Luklukay po sa agulit. Pasibayo po, maya pat magrasyang bengi po, kaya kayungan. Magrasyang bengi mo naman po. Viva Virgen de los Remedios! Viva! Palakpakan tayo po, ring miindo, king harapan tamo. Kaniti pong kabengyan, bustan niyo pong mapsekong kapasalamatan, karing kay katamong megi-sponsor, kaniting banalamisa, ring ding mi daon kapasalamatan, kaniting kay katamong banalamisa, palakpakan tala po, ring kay kayong sarili. Makanian mo naman po, pasalamat ko po karing mi assign kaniting aldo, karing kay katamong pamagrosaryo, kilub na ning patingapon, at karing daratang pang aldo po, dakala salamat, kaya kayungan. Yung kakatamo pong shrine, makabuklat niya po from 6 a.m. to 10 p.m. Na po. At makanian mo naman po, pasalamatan tayo po, kaniting kabengyan, ing many mo ng pari, kaniting banalami sa tamo, ya po, ing kasalukuyang parish priest na ning Santa Teresita Parish, karin king Angeles City, ya po Reverend Father Lord Christopher Beltran. Palakpakan tayo po, iamong. Among king lagyo na po ning Rectoral Pastoral Council, ang po ning Rectoral Finance Council, ning Mabilog Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes. Nakaladakala salamat po, king Oras Adinake at Inapseyo kaya kaming amano. Pasibayo po, palakpakan tayo po, iamong. Pasibayo po bukas sa tintamo pong banalamisa, king ganap 5:30 naninggat panapon. Ating manimuna po, king banalamisa bukas, yapin po Reverend Father John Henry Yuto, kampo po Reverend Father Christian Care Talio rin. Po, sana po makyabe tamo at makyabe tamo kareng banalamisa, kareng daratang pang aldo. Ban kanita, aya akayabe tala po. At sabi ko pin kay kayo, silitan tamo po ing pamanatili da keni, ring larawan da po, ring Virgen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon. O itamo po, pasibayo kay kayungan, adakalas salamat po, king kay kayong alang sawang suporta at ganaka, king kay katamong sanktuaryo. Palakpakan niyo po yung sarili po. Ngayon po, talakad tamo po para king pami parangal, king Nuana Virgen. Kanta tayo po ngayon dalit, himno opisyal para king Virgen de los Remedios.
tablang puso at harap. Imemuin ket ang lunas, panalangin mo ket King Diyos. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón. Pakaluluwan mo kami. Bayo po yung bendisyon, pasalamat ko po kang Father Harold ne po, nung po kaya kumeka pagmisa kini. Sabi ko po din, it is my first time ne po. Dakal pong dakala salamat, miyalong karog ang popong saya ingat tsuking puso ko. Palakpakan tayo po Father Harold. Kaya rin na po ning misa kanyan, sigurado keraklan kaya katamo, lumapit ka ring imahin. Pota sanang lumapit tamo ngening bengi ngay ni. Subukan talang lawen ding lupa daring imahin. At ganakantala retang milagrong gewa na ning apong Gino. Dakalya milagrong gewa kaya katamo. At emu kapamilata, emu uli na ning Santo Cristo, uli na mo rin ning saop ning Indong Birhen Maria. Pota po sanang lalawen nyo la reting imahin. Akakituri ning dakala milagrong gewana ning apong Ginoo kaya kayo. Pota, nung eta na biyasang magbalik, kalupa na ring tao ka rin king ebanghelyo, ing Diyos gagamos niya buntok at pipiling. Pote daga na ka, ing lugod ko karela. Ang buri na sabyan, retang milagrong areta, tanda no ning apong Ginoo, kaluguran, akaluguran na kayo. Retang milagrong areta, tanda noning Diyos, kaluguran na kayo. Ing Ginoo manatili ake kayo. At bendisyonan ako ning Diyos, Ikpa, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daon umeko king kapayapan, ing Diyos, kaluguran na kayo. Salamat, King Diyos.
Sorry.